Jednostavna pita od krompira. Malo sastojaka i odličan rezultat. Sjedinite 1 kg sjeckanog krompira, 1 glavicu crvenog luka, 4 jajeta, 4 male kašičice soli. Dodajte 100 ml ulja, 400 ml mlijeka, biber i 15 kašika brašna. Za još provjerenih recepata pretplatite se na kanal. Besplatno je. Tepsiju zagrijati u pećnici, a zatim je premazati uljem. Pecite u zagrijanoj pećnici 30 minuta na 250 stepeni. Za kraj premažite kajmakom ili kiselim vrhnjem.